We are not going to allow that. We can always agree to disagree. So wahene no aye bibi na one ne nya adwena. Untimi mbie wanu untimi nkase wahene ye kwase jimi timi boni din wie baafo no. That Lumba asemi me pesa be di video bi kire wo. Na wan kasa wo pay attention na wo tie ye nuan especially most of the so-called team legal wife. Hwe ye nuan masanto bi nti ase. Enye ni ne san Dadiesoabahene. Ye bu nipa. But ekwan a wahene ni wayi nanim na wo twe asante abam ni ye kan yeso obi mu no. But imam pretend enye te se de Dadiesoabahene no. O ye de amasante nyina nya no kore. Samunya ye sa pe na mo kotwe ko asantefo nyina de abam mo twe asante ahenfu nyina de abam na wo mo empa ya asem bedie wo asantefo nyina atem enti munhwem edie enti na wahini bawe waje agyinam se Lumba 7 no wo no na waje abegyinam mo ma no ho na ho se wono anhu so be sin ho ban no so be ma no ho adawa mo ma ne fa no nko se wo ya asante hini wo ya asantefo hini ba akonti yem protect no wo ye sa pe wo mo be fry enkrofo ni nyina gene ho Sabato Biscout obetiwa o ma clash serious for Dadiesoaba situations no. Now me they make consider that the double standard and as hwenu aye na why and say Tupac na wo gige no so wono ankasa na no asem comedian no so eno na man koda no bebre hu say nanane ye nanan ade a wo ye nenye adentina Frida won kan hwe adentina Tupac eda so ne di akapim na mo mo be munyanya atwem no wate Dadiesoaba oye wohene baako Mama na asem no nkofra yemfu nyina mo yesa pe wo mempe asem no o be dia atam na mayeso ye nyina so ma wo nanan nyina beje etuna ye nu ye ne abre se ye betu wo no mo fo ne akire mo kire wo mo se Dadiesoaba na nyina asem no woni paakosofo wotwe emfa santefo ahemfo ho emfa no manhia ho wono na ye na de eda na de no obeye no ne cap beye ma ne ye de ne beduru ye wura anim eno no akoka na asem na wan kire musa na abeye nya atwem se wo ye wohene eno ye asante anyini nti yankan no nto a na je se wo pesa wo kire se o pesa wo kire se this is serious now abusia wo de nya abotene tie nuanom internet na so TikTok ijana so Dadiesoaba na afei obetiwa mo manfo obetiwa so bo bi biska so ehhehye adwuma bi wono biska de adwuma hyehyɛ ne de wo now tie de yakɔ we are not going to allow that. We can always agree to disagree. So wahene no aye bibi na one ne nya adwena untimi mbie wanu untimi nkase wahene ye kwase jimi timi boni din wie baafo no you see very bad. I was here just no man yes say sebi ye pepepepe which is ye nyina yeti ase but not to that level because obi ye no what wa ba be kanansa ne what wa be to na edi atem now what about na say during that day na Tiwa say I think so muka say Tiwa njai say omo dragging panifo ne ahemfo no eje say no minim de nti say baafo de no so abam nti ni nyina ne say etiemu say baafo no ba be di na tem no ono wanye panyin wo Ghana wa na usi Tiwa yen stop say ye dragging empanifo ne ahemfo e wo yen simu ba wo kro ya what's about bet now just yesterday ababe dim panimfo ne ahemfo atem na che se wo ye hypocrite adan na wo se agina nkran ne mu etutu nkran ne ye sorry as ye hia panimfo amana amoma boae but ekwan na ye fa so no ha adwene ye say asem wo betima kire adwene me na Dadiesoabahene me ma kire ma adwene de akire no in so many occasions se me ne nya adwene me kire na se de me betena se some ekosu nya no amamre ne amane ne ye chiachia no me kan we yase me ndi na temu enti wono ohempo no ote ho a ohempo ne te ho a at least obehu se ewo so wode ye atoye na ye nyina ye hu de eko but se atemdidie no koye too much because ye nyina ye tufu se atemdidie nye ye nyina ye tufu se atemdidie because be ka se Tiwa edi atem enti ye njai Tiwa edi atem eti yenjai ye nyina yesua de efrim Tiwa ebejai ini se Tiwa ebejai na wo na obetu Tiwa afo say going forward no any question me jai fans ma betu am joso didi ini se nana prebe mababe di atem no a na Sabato ababe tumfu se nana atemdidie na mwae yenjai atemdidie na yenko yanim na ade a kye no ono so ababe twe camera de si no so edi atem a na wafuto na de be ma me no sabi
nyansa be na e wo se futu Mini abesa. Ye be say na nanom. Mini abesa. Me ba. Ye be say. Wa mo se maasi ye nya atem ni die no. Me ba. Ka bet na wa se wo hinin bi kwati da ne fon so ba ko ye nya atem ni die. Ye be say ye na nanom say ba bia no makeka kon ye sre mo. Amamre no ye mpese ye betutu nase. Mumie fa no kra nto ba bia no kra ne da na asem we entwem forever. Ne nya diso bi fa mfrim. Ba samba ko eko ha we say ana nana say ana na ya doso ya discount mimi ya nicho wano mama asema konto kwa ba ba asema chema gin nicho wano yeti mimi mu kwa ku Kristo so akase atia ye mpeni for me so me asente nyina asente for adan ye na nanu abato ye be mu mi se Abato asemena. makase atia epeni dio ye betima blemu obedi me ba cha wo de okay Martin ni mremu ni me eno na ye tufu won se ye Ye tu for Abato nyabote na ye tu. wo de tie me so kamera mremu ti Because aduma na ye tie mini ya efes ma me kasa Me pacho ba kwa Kristo emre bi na nadu mensa amokum hene. Omo ye so mo sisters bi wo amokum school park ne chen. Video bi a oye di dia papa na tem. Ye ko wie ne ko hu se atase na nya amokum hene dia mpo na ya ban dia. Onso ade bi wo wa ade dia tem empenifo dia tem no enye. na me se Dadiesoabahene enwom na ya didi na tem fa ne se me nua ba obeti wa enim Dadiesoabahene. Why don't you tell him say ade wo ye nyina Asante for memory discount. I don't know how access you have with Dadiesoabahene. Minya tie me ba oba na me ade be na meka me se ye nananom se no ma etiatia no eno me kasa na me tre no se no ma bi wo na etiatia discount Martin e won Martin say me obi am so camera emedi amanfo is about Dadiesoabahene wuni but Dadiesoabahene ya de na me asentini na nya amamra ubetima ka say me nya tem de film but we have to body tell the man say what the man is doing is above the warrior. Untimi Dadiesoabahene untimi ko si obi abusuam panyini mana untimi ko obi abusuam asem enta woni ase aheni ne nyane sa eno na obaye ken eno na abaye ken this card mati ye tia ma me ba mo say this card ye tia ma ba mo say as a brem on Kwaku Kristo okay Kwaku Kristo akomanko Sabato akomanko this card akomanko me wo ya de na nya metimi so si so eno nche se me no obetu ade enye na obeti wa oh what you tie me ni Sabato what about between for 7 years okay big time da wo fun am video man me no abeko no so video we be tiam adwuma na obi ane de so we bi e no oba pinpoint me de enti wo so no obeti watie e woni ne so me nim de waba odin se wo cassette empanifo me tiwa me fra for my video say obati wa mumie nkọ down e wo we ana achem say me fra eno kasa de onkai despite the so munya abotre na ye mafo ma me di atem oba me fra for so me so camera ma despite me so camera ma obi da eno so say wo so position me position bi a ho me nkọ obi a wa ni position di bre eni say me nim eda Kwaku Kristo so camera ma ti wa so odi mpanfo atem which means about me ya we say nyina obi aka na adwo media meba ndi say wudum say Kwaku Kristo aba be video two for say tie me ba choma me nwie oh esa won timase say Kristo aba video aka wasam say wona odi mpanfo atem no so di Dadiesoabahene atem a obetima prove ndi entia wodi panyini na atem me wodi Dadiesoabahene atem me enka me ko do obeti watie ba wo ya wodi a meka me de obeti wa ba wo ya wodi a meka me de obeti wa ba bi onam e wa asemi so obeti watie me de Dorinda beto wono mo se onu na ese wan moye se na wo ya ameso akam na meka nje se pidi penifo atem me ba cha wo de mate me ba me Sabato me so camera set you wudi pen me ba me wodi ahemfo da baba betra wonom aka me tiwa me ba ada na wo ka
oyina se mesi asem anya adwuma tiwa me kasara me fa mo nya example ma na me che respect am dey adwuma we me defend obi ha me ba cho tie tiwa tie wo wasem na come dey mo example tiwa you called me ada me yada dey so ban your video ese wa yo yin kase me joy ma me kanase me joy wo tiwa wa na maka e bo akasem bo me joy man ka ba panasem en no low down did atam what the asem ka say me ba cho this can to tie na me kan tiwa ti me prepare ma body me sit tiwa me na me frɛ wo nka sɛ enka panyin bi asɛm ba wo tiwa frɛ me stop me dade ba so ba yene me tie me jae dade so ba yene oda so ya na so onye oye it is a me so camera na base count nim na base count ka sɛ ye di mpanifo atema wo be stop me di bu ama me tie me so wo ye me hene ba me hene ni di nkwase asɛm a ɛno nkyɛ sɛ me ni tumi sɛ me nkasa prepare me tumi kasa nti otumfo me tumi kasa ntia e de sɛ ohene amobondi ye papa kase ye odi otumfo ni ba fo me tumi ba da do so ba hene di nkwase asɛm a na obi otumi akokodu a munyini si chen because di nkwase asɛm a chen me ba me chance me nya bote ya wona ka munya me na munya sa me so me kamero ama fo ya wona na obeka sa kwase despite that nya bote that be tiwa ya hypocrite me life oh but nya bote ana kwase asɛm ja no that so ba yene de ti wampe ade no bi de ti me nya pen for them biscuit mami ndwane wa na sabatu time sinje Dolinda maso camera man da ya kan say abro sabatu biscuit video mo ya no ko la no cram sifo no cram me di buo ma me sister abro sifo that just so by the buti wa say buti wa woni wa what is doing Matthew so that just so by the bu say your baby or no we sign that cause the sound respecting baba ma no yin wo frase wem obu akoso be poma me ka sa mo kira wo be frɛ why you people defending what is wrong wo be frɛ me say binya mpanifo bi atem ne die me mfrɛ ha dabai and now last week beginning of the case me pa cha wo be frɛ me ka bi who na we can frɛ me stop him that yes so ban no ti wa de oni benya problem me ka kira asem me kan kira obi ada asa obi ka that yes so ban no anwa asem na ya but the man is doing nonsense. Dadiesoabahene anya me ya o. Ti wa de o ya no sa wa sa me job pa. Anya me ya da. Asa mo ba so asikwako Kristo so. Na asa wono no di. Dadiesoabahene is doing nonsense. Wa be ye video ama me say me di planifo atam. Eno na meka. Eno no kan. En taga with Dadiesoabahene nko ade. Na wudi di na taba me. En taga otumfo. Wo ba ya wa hu say me bo sa kwasi abani ni edina. No na Dadiesoabahene. Say me di bo kwa akuku ogizo edi wa. Mumpe hit. Yes we hit mu ya baba. Dabi wa ba to me say me bo obidi wa ha. Bi say o bo the thing but base me new base count. Me ba man ka say base count. Ba mo tag for Kristo say I don't go na Dadiesoabahene. Every day free di na tem. Ti wa da be na so come na free free. Nanche hini mu di na tem. You people are being the hypocrites. I already did the work with one. I don't care. And Jaden will be born dia won kan wanu tum. Now person yen say minimum. Yeah, and you what you say and yes obi di there me na tem. Obi kana say my sister kan wanu tum. Dadiesoabahene doesn't respect you too. I'm telling you. Apart from say obi be ka say wo be ma woni ne de wo ya no me wan kwati eda before so and me kan me ba to Dadiesoabahene wo mo kan no mo na ekoba. Abusia pay to park cassette ya no one na ekoba. The man wouldn't be other than getting. The man is not clever. Dadiesoabahene is not clever to be a king. On your meter. And at any if I'm mobile. Inti sana mani yo ya bebre. Me say ya ya. You wa fa chame oba me pewasem. Don't say me do. I want can just be the benefit. Me say o de omo kan wo no wa so camera. Obi a right so kana gwe obi. Me ntimi ko di Lorenta atem we church. Me obu na atem ni na atem. Wo bia. Despite wa babra. Me mfa ko say wanti ko di despite atem. Obi a ne ba bi ogira. Ame so no bini na atem. But adie na wo no the thing is I know how you feel. Tiwati. Na wasani to back but my best can from Dadiesoabahene tag otumfo say ye di menhia atem. Dadiesoabahene on the pen.
Sabato I am na me de topic ne bae. Interested in 2000. That is what I am topic ne bae say. And I'm seeing me about here. Sabato mi bisa wo say, Sabato, mi bisa question say. Nana Dadiesoabahene, obetimi atake decision alone. Now what they call in the name of eti okasa na Sabato. Na me yi anu na say manu yi no be chese aso ne menhia ne take ye. Ade nso menhia ni bia hu mamu. Ye tia na ye na santene ka chese. Me ba cho me ba. Ka be say papa ne say, ta sister no kro ni bibia ye. Omu nyina abeka. Ti kwatie no ba ku pa bi o ne kodi no no de nyam ye no de bae. Eti na anunti no eye de ya sika no Dadiesoabahene gi a obebre ni bi because of ne ba ni nti. Anunti wa protect no. Sa wote ase. Eti so no ba betra se. Ani boy ko trim. Wane ne wa ba. Ti wa gi eye de obebre ne kakra ye de adi. To protect him and sakesio obi a mesi me gina platform so obi obeka papa no wase na sister na frako oh mu de munya ma me ne be kasa not knowing say one no necessary adwuma sa wo de bo front ho natural na twetwe nkrofo innocent person na for mu besim na say omu hu say omu na ye sakese mi wa no omu so ye omu ye underground work e wa akire ho. So what you say? It will be a man ni now. O be a man your sister way. Ebet now so pesika. Mo be a man bi. No name sakasi for no. Or more na edi dwuma no. Me da say. Yes, that's. Me ba cho roda. Ai me ba cho Dadiesoabahene wasem ne ye kan wan pa cho. Cho ma te busia for me che mo reku hu te sen. Oba de adom me wo na so e. Ba cho nyame adom. But I make a cram, say, pass some nyina mo de mo ho agi mu che say. O ma na mo Facebook na de so oni ti o eno mo nyina na akogu fa kono. E na nyame ayi mo adom a aja. Nyame ayi mo abofo ama mo abeko ntokwa no. Ti enye de nyame ase. E na kokoya na uta aka asem say Dadiesoabahene me be ma na ti say de be nde be ye kan say. Me refi. But antisa kokumi mi hwe bi o. Na chia na chia hwenche enhwe that am oduana oh le kitikiti say office pin na we kan but na achia pa be oh kwaku anya kakraka pa mum but na chia fly dey achia hwenche kra o che say esu na asa achia ena se ntimi ka no ena achia esa de na wo say esi na o esu na asa esi dey say esi achia hwenche me that am hwe bi what the tempo man nchen wa no apia gu nu awo jimi samsi sister Roda etimi ko pia kakra kwa kuri se bi sister Roda bi se me fana mo no abekasa adwetwe mu uzi dru ano oto o se bam no se ba pepe jame papa kwa guri ana to subie mo so na Asante ka se Dadiesoabahene no ono na friend say your tiso ni enye ono de tu no me ni no o say kwa mi ni pa ono ye tu no na de we ni ba ono so ye kromfo ana ono so twitwa nsase tonton saa na otumfo tu no atenye we na Dabi no Asante mi ni no Dabi tie we di bone e man ke na etu na de so oh o fe je mo tunu da roda now say ya tuba akoma as o defend ni bibia enti ase Yetuba edada Yetuba de menka no minimum de menka no mo na mo ma menka ma se mo go de ka se we roda na esa Dadiesoabahene nyan de akohwifo mbone yes ani na menka se wo se otumfo hwe ho ni ye pa because mo mbebe bia ne papo as a bloodline akohwifo dos ni ba ku na etu no I don't be si no yes na madam funi anu ti mi ne pa ono so tonton sa si di sa na otumfo won oh one nam ho minni no mama oni pa ko ka wase we kwampo no ne no ko badi ni sika kwampo pen so de ne kwabo wenso nya brother that's Asantes sata no nya ohine before be ohine na no yes running oh the Asante ka no
kwaku minni no ono susu me tiase omunyina ya kromfo omunyina ya kromfo ba ko no ye tu no aya kromfo na we su ka ye tu no ne ye nya tu omunyina ya papa omunyina ya kromfo omunyina ya papa sa na mpesa me kire se eho na so tumfo de omusi a o hwe ho ye pa because omo mbebe bia anya papa sa na mpesa me kan se o se free fio o se free fio ona na onse na make se o se free mama fani media de no mama ba na de omusi o sa asafo na de so ba mama ene de omusi I do de be mama na esi oh de bi so bia mama na ona bi be se mi sua de ke so ni ma enye se me challenge o ba me be se me tia se me shada ni mbati de me nim pa me nim sa me busa de ti ada de so ma kunya nko abe mama ni almost enkunya na so mu ye Dadiesoabahene na dia wo ye no o create problem kase papa na mun kasale no tu ti Dadiesoabahene dia wo ye wonim se o create problem kase ana dia wo ye no wonim se obekunani no wo di nani ana wonim se dia wo ye no obekunani no wo sisi na ana wonim dia wo ye ni nyina wonim obian kan treo se dia wo ye no wo sisi maami kunani na ana di obia dia wo ye no obia tena se emfa ho tena se ntu fo se ensamfo na wodie no obia kan kyerɛ Dadiesoabahene enough is enough why you be a jai yankase why you be a chaso why you be a jai yankase why you be a chaso enough is enough jai samfo na wodie no di akoshisem ne dem na masam na wodie no ade na wodie sika bɛn na wo pɛdie sika bayi ana wo pedi maami akosia sewa ene Lumba nsem abemu edie sika na wo pedi edie sika na wo pedi a wo bedi wo hini wonya bi wonya ne so bi ni da edie na wodie papa wo yese yakoshisam na wo ye no yakwa sema now ex-wife ne te wo na o pese o sheda chechire ayi agenda ba ye mu bi ni san kwasi agenda we na ntimi fa yesu yes am kwasi agenda we no etimi kia no ntimo e kan kire mama smarte yati ha yati ya mama me pempoma ni nua azera ai wo hu ba bia yakosua ni nua se busia panyin we nyamrensem we ya wadie no ene na papa panyin we ososa ne so papa dia wo ye die ya mu se wo gina confuse aside ania confuse akoshisem a wo ye ya hu ne se muni ni nyane eba akoshie no if you send penny for say birds with the same feathers fly together and the amoya no expose confuse because obviously you know say confused when you kwashini ye kaso obi ni brefo ye kwashinia when you kwashini ni brefo and to said you wouldn't see any said you yodum sa to buy ni be describe you if you say wonu kure ni wanum papa penny part saw why in the penny part saw and you credit and credit what's one cab wo wiase and another letter about say me wunim bi me nka ho otena na wo de we aba and na wo de we aba papa dia mo ye nyina no mo nkonko mo beba mo tiri so na magenda bia no mo besesa ebe mo maame akosua sewa wodi nkoko da osusu nyankopon obeko so defend maame akosua sewa in the absence of maame akosua sewa magenda bia katel bia plans bia mo be forme se mo de ba begu maame akosua sewa ni mo ase no anya adwuma efisema wo se dia wo ya evil man no oni confuse enti mo wo se busia panyin foforo bia ba woye ne kwafo odi ne huni na oba beka no kura de yato ye ama maame akosia se wafena ni gene ne ntima pefra enti ya wase mo seda tena se na papa ne mom no mo jini free ho na mo de bone no abese ho awrade bekoso expose mo awrade mfa mo ho nche mo awrade bekoso expose mo da bia wate Dadiesoabahene wose woni magu ase wose nyame ye oso krata woni magu ase papa woni maguase woni beguase na woni beguase tena woni beguase de bia ka ho Dadiesoabahene won kan kore wonya ne kwafo wo ka we ne otena no akawe papa won kan kore so wotimi ba abonten etimi be condemn say de papa sia ye ne nya me bisawo
Ma me brempoma nya Daddy Lumba. Baby okosie no. Brempoma kantam kese ma ne ba ho se onim baby a ye kosie ne nua no. And what na won say? We a hypocrite. Abetiwa o ex-husband we and also ko isu that hypocrite and parasite no. Ademano. Se o probi afraid the word hypocrite. Kone ko kate o ex-husband Dadiesoabahene say me abena papa bi no. Me say sa o brofo no. Kone ko kate no. Enya me na be kate me. O say enya me na be dran no. And we a hypocrite and parasite. And wo Dadiesoabahene we no. O na ye hypocrite. Ye ka obi a wo ye nyaatoma. And papa we ye odamati no. You were very say mo tia na me dey medi nkomo na duru ba bia wo say duru ba dey kan say Dadiesoabahene na say na tia no ko bo bi adi mama fa apa we so nka ho no ase ka che na se nana omo si Lumba ye no omo na ye Dabi unia dabi eya busia panyin nkomo dey akọ ne ye ka eya Asantes ne ye woni panyin ye ade asi no waka de woni ho dance die ne ka krata wono krata ni ana yesa obi kura free ayi a wodin wo so kura no na ma ye ma hie se na de ye kokọ ade ne betimi aye ekurowura aye pa chaw ade ne aye na ye su ampa ye kwakunya semi ana obi am yisi ni ana mo hwe me script ni bi ntro mo de wo ye sesre Pakuto bona osa ojo mo ma ye hu enya afi na mo ko keka bibia bia dabi woni panyimu di ni yes ma obane de ma me fa we nka ho na eno so omo woni odi o so ne kwaje stadium no ma dabi eno de video uni video we preme enkomo na ye de month na wo twa no unya 10 minutes 30 minutes be you phone enti wo da form na wo pepani na we de me yam kura hime ye be wu kura ne abayi na se kurowura so de ye kokko de ye we de esra wo pepa yi nie e de nko school ye de kire ye na wo so di ne wo so ne Dadiesoabahene ye pa chawo assembly ni ani yesra mo enya kasa titi ade si ne yenka ye me no ntwema nso me na ye be sunye ti me no ntwema ya bi ne wo de nkomo no kan enti no enkomo de mo be ya wu kurowura so de kokko kurowura wo kasa wa wu no sare o de kokko de do bo pa na wa kuni pa na ade no wa ye enti we de na ye pa o ye ukura ye kasa na ma mi da fom no muni koba sa na ye ade o na wo muni na wo sumoja na wo ntoma na tete chese niema wo se sima ye na ho mete no na ye na afro se sore bi o anu mo atwa wura guso ma mu nkire ni nyina mu asa no na da bi ya nka ne sa e ya na no mo nti process na se e bi ana ma ni bi akonya chance na afi no mo na akotwe fon abekire na na etwa ko na asama me bra kukuka usi bi ani no me pa de asama me kukuka no kora because me kai da bi wabon bibu ahye na wo me akra bibu ahye to asase bo bibu ahye nipa na obeso no ko abebe asa ani ma se papa bloya kusitiwa bailiff anim ye adanya yesi bra court na wo ba court abrempoma na yesi bra court lo yo bri boan ese mo bra court ye meyi udi enfik ayi no so ye meyi ese de ayi koyo ye friend say small girl no Charlie Ozebusli koyo ala kusisi na me de asembe de afra brempoma say menkasa na dia boane se sa da na dwon ma me brempoma ofri wa asem na antini ni tirim etime won ne kwa say we dey ma time we dey kwaku ade a yi akoso ne ntika me dia ka me won se kwaku die me ma no we no I say don etika ye ni din o kaye ni din me dia ka me kata sunku na afei Monday no e was say lawyer kusi frem ha me brempoma mama be brempoma ba ebe ka tie ne se minim ho hwe na me ko ye de me ko sign no Ghana ni bodo ko se na ko lawyer ho no ko fa de ba be kan ni nyina na ka rant ondo ni se chekro na muntie o se ada na chekro ko court no na mo Canada me be gina o be ka kire mo se lawyer obribwan anko court no so ma me brempoma nya e favor enti ano no brempoma sign wie na wo se won twema ne nye no ontwe e ma ne nye saade no e na lawyer obribwan kai se on e check case no ma bana sankofo we afa akira kotua lawyer obribwan ka 3006 for that purpose
Etikaya yango ha na nkoma be ai obi anta brempoma achi obi na nkomo no akọfa sa lawyer ne dia be fight maame akosu ase wana o magigi ne musika aje akwan eti Monday we ya me ne mo kasai obi o se me bo ba be de bia me akọfa ayi na beto abechire ya de ya media adwuma o ya activist o ya bloggers aye ne nanam e de ne me na ho no hwa ya kwa flat aduane me de dey obi didi a me hu sa akora bi twam na kom de no didi a metimi men sana nyame bo me na mani agye amen woni agye amen da eti ensem na ekoso no first lady mumi yanka ya ni beti no meba kai na ni beti no yase ma me brempoma de na kuma na kogina court all because of the social media so omo ne say omo ne deserve say ke wo say omo ye bibi mama mi bi o ama so ana say obi ye bibi mama mi bi omo ne nya adwene this extent they have gone to this extent and these people are still putting on their camera say ya anti obi anka ye be kan de ye be kan ma ye de mo be ye e de na wo be kan de ye e ka ba bia wote no ye de anu asem be me tu afiri ho ohwini be ma akohifo mo buy some ko sorry tia wo mo enti Monday we na lawyer kusi ne ma me brempoma ko court e ma me brempoma ko ka che judge ne say omo boa enye say anti no fa no be say ma me ne frame and me yan questions e ma say me na ke o say ai am say my tia be na dey na o say find another way around because ye nim say ade tia o ma court no am power ama na fei wo ade na o ma ne sign wo de court ho say wampaka ukoyi ni dia free so na wo lawyer obibo an no by force wo do ho be sha senu wo be sori ati akosu asewa maami akosu asewa say one maami brempoma encha adai anu so free omo jeja TikTok isu ya sembe kure ya semo tibi ko high lawyer say wo de ni ko dibone kakra kasei mo so amasa be so camera na mo yo we nya mo time o mo dey say mo dey a false allegation we will speak the truth about you stupid fools say movie wanim aguase wanim aguase say ka wo protect o ma gesi maami akosu ase wana wo de number agye ne hu sika saa no na me so picture na nche bia ba come inside ya movie o picture no e ba be come inside wo ye kohini sanse de so abahene na enya ho wo de fa we sheffield ya ka ho anya wo na kata asem so ase du maami nya dwuma no Lady sama kwa kuka ne hwenno se se na wo yesa ye besa sisa topic ni ka wo ti wona wo ti se ma me brempoma de na kuma akwa ka wo frame me kekam ma me ka se na mo ye hu lady ma fu di boni se o se Dadiesoabahene na nya ne kata afo ni bi no me de me ra hu asem ne ba ya no wa mo na se Dadiesoabahene nka ho o ka no wa mo se first lady me nya adwuma no me de me ra hu o ra ho se se e no kro na me ka tira no Monday ya maami brempoma had to go to court and tell the judge say on suma lawyer obri eboa so obri wan no adai kwa na mo wa betwe first lady too high na me block o ati mo kon concern na mo so mo na mbasa transa ka se na first lady no ya na onkaza nchen na say wa be na block first lady asem na me ka no kure na me ka lady media asem ansi na wo boye mu mani mo ye mu asem enya wre ho asem enya enya ni wu eti brempoma ti wo ena lawyer kusi frɛ no muti asem no na brempoma na dia na wakoye because obi abe shop seme enese na ma me brempoma frɛ me because bro na adwene so odwene wo no nti ase say na ya da na etimi yesa ade we de to me so eti Monday we asem we America abuna papa bi akoka na ofrempoma order da je me wa asem ntie no na original adie bi live bi so se wo yi abna papa bi aka ne ho asem to obedi abna adwuma abna papa bi aka no ase obedi abna adwuma no asem na ye ka mu no platform ko fa lawyer ni se okwo sori ntia ma me brempoma omoma ma me brempoma ko sori ntia ma me akosu asewa eti Monday we omu court o nyese omu ye ne keke o omu pushi ya to the extent say omu nim se ma me ne ba wa omu de odi omu di na omu fa lawyer ama no so onko check lasem 3000 cedis pe na mo de komalo mo di disc ka o platform bia so ba mo komalo ya ne 3000 sika bebrebe yi 3000 cedis na ko mo di ko di boni we
It is as a funny sorry say Dadiesoabahene let be anka one. I was a moon. Make a channel say sooner yet to know. Obi away any pop bonny form, I mean, will be a Namogazi idea grown. Namogazi idea grow. I started Wahana, friend ever cross road. 80 Monday way. So almost a meboa, almost made the day. May be about the tour. Never for lawyer, Obribwa, Musano. So why, yes, idea now why not share and so on ye? The chant to my bring Pomaso. I cause another confusion. I cause another U-turn in the case. If we send conform beside same to each other. Now the Muye be an anyango Pama to other ho because they are Muye a Jimmy Sam first class banamoye. Na se ma me bring Poma bodam kura one no sound book and a what da kura. Your friend is so omra court. No omra me sorry na kuma no. E gonga se de biana. Mo ba se mo be kunto kwa obi an frem me en frem you mo na makoso mo kamera se mo kunto kwa mo na ye den na mo ko fa lawyer say and I bring mo hwe san komo no and I bring poma na o mayini mu and I bring e ho no mo start ko yes ade na sa asemi ne ekwenye secret ene no a wo mo ka wo mo yese de ase wo ne kapu ne koye ekwo obi na kapu na akwase wa ene ma wo ten di cassette a kapu wo screen record ay asam kana me ka bo obi okay ene ma bi di cassette a kapu because that live below my platform or below my platform. Papa no was making impression said I said a normal ko bi no mu no obi kokoye ye ne ade. No, this was a cartel work. A cartel work. It is and say, Omo ambushi ma no. Anko mu di ni ko gina court by force na e ba se brempoma koye ananko mo na be gina mu say e kwa mama me brempo. Manyame Emeto. Na me kasa me do. Ba for I gas wa Jimmy a. Ai! Ati say Dadiesoabahene. Say what Jimmy? Say woni mu nyansa. Frida na eka o. Enunti na nkura adwene wo wutiri mu. Na kadia wo ye ni say. Se wutimi babonten, etimi be counter eye date ya. Baby abrempo ma bepem sabra wo su sani nua no. Oni baby eye na nkasa na wo gege so na e ba so no. Yakoto ni nua no kyene ye no. Ene de wuntimi mai. Ama abonten me fra ho ntema. Ama granting wo interview me kire mu. And your Frida say and can't say. I was saying I know 240 kokoso na me bold yan mabom mu ase. Frida say Frida free ya kwase about the time for the nefo no. O say ya mo so nte say. I was say na no 240 e you free ho. No de wo hina wo nimu nyansa. Basa ahankwa na point Emeto. Na me kasa me do. Ba for I gas wa Jimmy a. Ai! Ati say Dadiesoabahene. Say what Jimmy? Say wo nimu nyansa. Frida na eka o. Enunti na nkura adwene wo wutiri mu. Na kadia wo ye ni say. Se wutimi babonten, etimi be counter eye date ya. Baby abrempo ma bepem sabra wo su sani nua no. Oni baby eye na nkasa na wo gege so na e ba so no. Yakoto ni nua no kyene ye no. Ene de wuntimi mai, ama abonten me fra ho ntema. Ama granting wo interview me kire mu. And your Frida say enka ncha wo say. I was saying na no 240 kokoso na me bold yan mabom mu ase. Frida say Frida free ya kwase about the time for the nefo no. O say ya mo so nte say. I was say na no 240 e you free ho. No de wo hina wo nimu nyansa. Basa ahankwa na punchline so. Sama me foi. Ma me brempo ma ne ma me akosu ase wa. Hwe wo fa Daddy Lumba wo fa no. Hwe de papa ya ye. Tumusa wa adwene a hwe de papa ya ye. Hwe so wa betra Ghana ha da so obedi so obeye den. Enti sankofo yi nya momomo. Enna me hwe papa ne sa nya asem a o kakra na me ti o. Na me ra hu sei. Na me ra ho. Me bompa ye say ye mu bi me mpanimfo ni bi mu mfa papa yi mu ankasa. E metu abontene. Na adofonom endom papa na enra me hu papa ne ma. Papa ne kan makoma ma reho bi kye me. Mumiyamwa papa mi gidi so hiamwa. Mumiyamfa papa na nkasa mu ntu abontene. Papa no wabeche wa ha se ni na Daddy Lumba asem yi ho. Omu suro omu ho omu mpa omu ho asem nti. Omu wo wa mobomobo.
Nempai wa me wa masa abusua we say omo yi omo nim a omo fira kwanto ma betena Ghana ha omo boa no ma bibia nto omo Nyankopon ma omo ho ban na nipa bonfo no mu okrom pa nipa bonfo no omo wo ho Nyankopon ankasa entre na taban kese no wo sa abusua we so omo di yawo omo di yawo papa omo di yawo na me catch no we aso ho bone na wudidi obi na ya menwe say ho pepepe na we fa de anya wo akatua pepepe o Nyankopon wo ne style odi chia ni paka obe make sure so wo chia wo ka wo de no e dia wu na ufuna yire o ana wo nyira ne enka nkyere wo abusuafo so wo wu ade beto wo no sata na de kro na tu na ya tu na adafo mo na wo da ya na wo wo nan no na wo kai wo wutirim sata no ntimi mie wa na ya too late wo ntimi mie wa no mpo ni wakasa na wapacha wo say Awurade hu mobo na nsusu wo be hu wo bre no wo be fa wo yaw ni mu na ansa wo de akọ ntimi mie wa no mpo nkasa me sra ko pa nipa we che wo ma me ntimi nka he wo be fa yaw die mu sata na wo fa yaw die ni mu no e honom na wo be nu na nsusu ntimi nya no mpo kasa ni mpo wo kasa nyina wo wiase asa woni mo hwea wo beka na be fire mu pa wona wo ma no wabusia nyina la wo be fire udie mu asa yawo wa ma sa busia fo ba efunu ne de mo ya dan a sada de Lumba wo so ote ase mo de ne beba eye mre ana enye gidigidi o eye mre ntimo da mo nkoso a ada ya mawo me na me papa na wo dodoɔ ntime pese me ka ho ne ye kyene man wo se ne hwan wo bondog wo se ne hwan wo ma wiase nyina hu adwene a wo hyehyɛ de ba papa na brabo mu wo ma wiase nyina me fali mpoma na ne ewu ma na ne ewu ma no wabusuafo ma wosas mbaye DNA no DNA ne mu chumu ne betre ye pe mu baye DNA no ma wosas ntime hu obi kunu ne na bobra na matsena chire na me ne nkrofo ya plane ya kwosha papa na brabom na makowo pia head ya hem na papa so mu se ni sisi asai nti efre he question efre mo be ye DNA koye DNA kwase DNA ne bra na be charge apade abua adanya ma wo dodo se ayi ma me no nti me pesa be ne chane ma nti mo sai check fo no masse mo hwe se mo di bedi di nkrofo no promotional property wo ho no ma obi ni kura gwa ne bra no ma ko cha se masse simu bi ankanka se o mo se papa ne oba na tena wo ma na ma sisi bibia mo na manuma bion akohia se wa bre wo ne ne be cha wo se ne hwan wo se ne hwan sa ma wo dodo nti ma dwe aya mo de kwaje nkrofo kunonum ne se ya o ma wo dodo mo kwa no ma hyeda ene pia entu ka sa wa wo dodo nti ajapade ne se ye tena ye be ma assist me boa wadwene a wo de kwaya mesi ebe je won sem na nka wa anya won kwase asem no ujimi sem ya japade say e de obe hwa na ni obi awo a wo japade a ye be cha ye man bi so selfish interest wo ye greedy wo person obe nya japade say ma me no na say japade ni na akwa won saka woni momra Nyankopɔ de ama wa asase so e moani mro Nyanko da sani da obi wo ha wadi nkrofonya wa asase so fikani brenti nso ne manyina abobodam omunu nhwi no mniema obi baba no nhwi omodam so nko awba de kokra na no a wa ye junkie na mabontene akatua de ye bebre onya dia abetu so na nyame de bema wo akatua no eye bebre wa asase so nya dia abetu so na Nyankopɔ de bema Nyankopɔ betumi ayi na ni ama no wagimi ho saa ade ba akopɛ mese wo be nu ho so na aka kire wo be nu ho da na papa ya wo so wo doni papa ya wu
Nebusio so so dada Lumba da wotan ne yere ma me akohia sewa na wotan ne nua ma me brempoma na chese do be na ododo because that Lumba dan kasa tigase no san krofo we mu antoto o mase se we hu wan fa wani hu time ana odu the way I know asetena na oni omote a wote woni num wote woni num odo a no de do ma me akohia sewa ne nua brempoma na busuafo enti ada dia na bai Daddy Lumba we he Daddy Lumba funu no we he enye na ese Daddy Lumba dia na ato Daddy Lumba funu a ana Daddy Lumba nipa dua na we he ye box mo kra japade no kra hu hia mo se Daddy Lumba funu no question sa question no ye bisasa Daddy Lumba funu no we he na wiase nyina ase obi obebu sasa Daddy Lumba funu we he bia no na chasa muni nipa danya edie na atufunu na die na wo die na mo pesi ebehu Daddy Lumba wa he Daddy Lumba wa he na ma me akosua se wa ne ma me brempoma Daddy Lumba busuafo na enra wo se sunpon na ehini ma me brempoma no nsuo ba akokura fi ma me nani ase ba he wa wonim hu bia no be tua ne times 1000 na nka nyamenti ase ada Daddy Lumba oya mo bone be wa na wiase onye bone da na nka wa ye bone krampa me na me fra me ho se me ne yere ne me ma wo 1000 ye fa japade ni nyina ma me no enti nka me se me do papa na mpa e na nya agenda bi na me de ko papa na bra bomu a ada na me kuna uba ma me ne ti awuo na chasa mi ma na bushia ni bia wa bra ta ma papa ne ti ase kwa na bushiafo no woni ebi mu ye fa woni ma me bempoma ye fa ana no wa mi ni na si mo ba chiro die de no so dia mba yo na mo pese mbete no ba bi kro bia Daddy Lumba wo bia ma me akosia fa wa no oye slow but sure because ne nsan kan ne ma nti no wa ye focus no dio pese ne nsan ka sei no a obe jina so a mo be kire ba bia ene mo pomu mo be kire no nti no wa ye focus wa ye din onye mere sa o otinya me somase na onjimida onimnyansa watinya me somase ontimi nya kikika na bi mo kase oba nkraya e wo so ko isle go fio ka dabi emra na ode ya ade no oya awura onimumra ontimi fa ne pem ko e bibi mo bi e metechira adwuma Daddy Lumba mpo ne yehuni na ono ontimi fa ne pem ye bibi na nasam nkosei emra kaso mu nyina ye yere no na so hweye no saasam na no mudi so obi de atimi kwa baabi onu a wode ni nanim mfifire eni ni kuna bre no wonu de oni ho kwai so kwa baabi asama ekoso aya na enye monwanwa ho aya na enye monwanwa na me se wo wiase na wo boa bone wo boa obi so mfa bone ni obi a ebia wankasa woni pa no hu so wo useless won pe bibi papa bi nya wa asase so enti na wo bu obi si woni obi bone no because they only obi no nyakopo be dobro no be 1000 e dia mawo se wo wa nche wo wiase kra wo ba ana wabuhye ni bi e be tua kana ma wo on fa ni free o nya free o wa credit na